Yanya de any bia sekutu sebam, ye mwachigo sekutu sebam, Midian go for sewa sekutu sebam, DL Cassia body hintano, no near Pahontoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afitu mekane share yen ewo Facebook and afinsi YouTube. Na yemfa kasebo no echire mo ankasa ensomum. Yensha kasebo na se emfemfiri bechem. Na meka say principal no ene da bechem Technical Institute. Eya Mr. Jones edu twum. Na papai na so ya hyepa na asa sabi obi a yade ne to ede asi ejaso no. Na ne nyina ne sem eye school no empanimfo de tansa ede abo ne pata papai no. Nema bi a woye no etietia mna pa na mu kire mam eye teachers and eye executive edema eye parent teachers association PTA ekuo no ekirim zani anim ya do penin perform aden so betimi ahwo ne nase atwede no mayi na di ede free school no emum na eye 17 teachers mo modea ene PTA mpanifo friends and telephone shame no mode eye nkrata tenten ede akwa Ghana TVET service say wo mo sere wo no mada opening atimi atra na to so Edi wonu musika botene 111,550 Ghana cedis asaka we no eye PTA fofoto na enu achenso abon ho maden sika huduo bia tesem man ho kwana papai odia ha adwenye panti omo sere na da school no wo maden so betimi ayi na di edi free school no na mra mpanifo friends and telephone hye ewo bechem na okasamafo okasaye edi ma chekirefo no ne den ade Mr. Emmanuel achena nyako ekiremu sem principal no na da school ya no wa mo kirema eye form 1 school no enrollment anase school for mofra no wa mo dodo no mpo papa ekotwa ntro e de ato asahwe oman ga na homasua so se wa mo doso ye pa e wa mla no kore bia da enim na wa mo kirema eye form 1 student no wa mo dodo nyina ye mofra maako ahamiensa 300 student na nto papa kirema o de kwadan asahwe oman ga na homasua se e mofra no eye ahanum ne aduasia enkron 569 students no moye na ba ne sa pe dodode ahodo aba ne bebe nyina Agyei Sika we nyina ne watumi ade ne watena so no wadwiri sika ade agu ne botom empanifo akire mu asabe pani ntena fie masefu amfo nti wo ma adwene ho ahuni se opani ono ne da Bechem Technical Institute anwen ne ma bi ese ba o mo nchen so wa page ne ma da kokoma eye Bechem Technical School enye deaf eye o masabe o maso asie no odne ma nyina koma o so o monye na o munni na o kire mu adan ye no ane sen na men nema ahodo a eba maye no wabɔ ede agu afenso sika bɔtena entesa watimi de school no ya na wotena enye kuram na mpanifo nka kye ne bi so na mo san so ekire mu sem ade aba kwa ha mo pa ne sa kyerefo ne bi bɔ adwuma pam nanso opani wan na nkɔ bankuro mu na wotan tesa wosono nyonko otan wunti ene otietie mfa ho ne yesu woje hwe na wa transfer free school num wo kasa ya na wayi wadi o kyerema ne ma yakɔ so no emu ayanti enmanim ya da. Some course in that school, ne begunti abai onyiredi. Because he's an accountant. All that he cares about is just money. How to siphon money from the parents, how to generate money, and then squander the money. He gets the money. He doesn't use the money for anything. And so we are demanding that the government will investigate this matter. We are appealing to the Minister of Education, Honorable Aaron Idrisu. We are appealing to the Director General of TVET. We are appealing to the MP of Tana South, Charles that please come to our aid. What the leadership is doing in the school will not help the school. So please come to our aid. Come and investigate these allegations. In fact, they are not even allegations. People are willing to talk. Well, all those that you are seeing here, the permanent staff that we have in this school, we are just around 30. But in our petition, we have had almost 20 of them signing that we cannot work with the principal. We cannot work with him. So we are calling the government to step in. The school food has been diverted to the school of death. If you go there right now, there's a place that they are keeping our school food there. Nobody knows when they will bring the school food to this school. So please, we are calling on government. We are calling on government that we cannot work with this principal. Both the teaching staff and the teaching staff, we cannot work with this principal because he's not fit. He is not fit. He doesn't qualify. He's not fit. We cannot work with him. So government should quickly, as a matter of urgency, step foot, release officials to come
come to the school and investigate this man. People are willing to talk. The principal will also believe that is wasting limited resources of the school. All the PTA's money that he has collected. Bear in mind, the student paid 50 Ghana cedis for PTA dues and 300 Ghana cedis for developmental fees. So that 300 Ghana cedis is purposely being paid by the parents for development, for classrooms, for dormitories. Let us ask ourselves, what if you look around, where are the developments? This pavilion that you are seeing over there, he said that he has spent the PTA money, 20,000 Ghana cedis for pavilion. 106.9. Any Akadia Biabo, Mesa Emmanuel, Achena, Ayopani Pono, and a Casaye, Edema Chair for the Chirima, a car banon, as in the Quinty Pay, and Penny for agent team. Now, and watching, and I chair for any about time, Kabumkua, a woskumi, a can say PT. One nom jump training chairman, Aya Mr. Daniel, or Pain, Edecocobo, Ede, a bot PT and Penny for same. Mamon Tenase, a young Hines, I'm a principal Bacope. Endu musika momu se to no mpene ba bi nkwatena adan ye no ane se na amen ne santi ona chefo ni bi aka se chimse na nimu yada wo hwe eye anyankofa eda ono principal ena chefo ni ntempa enso ani papa yi ompa obi ani mahwe woni na afa na wotan empenifo se sabe wo sena nyanko wotan wonti nimba bi a wo ye no ha adwen pam intani nimu yada ekwan wo do mo fa so a o transfer chefo ni bi free school ho no mo no kra na enso ani entempenifo nso na de wo ho no wo mane na nkafisa de yakwaso bechem technical a year school mono a hard junior pa. Catch a principal say, from 140 candidate, on her year one Fanesanka. Principal prayer, Adjoa Musio Wati. Sikano Sonum, a year 111,550. Sika, Akondini, within 13 days, I was spending, I don't know. And Muskana for council, PTS Sikano Agyei and Piano de call bank. Neja General, Okan want to top our pass because of one crop for me, and cheer from 3 4 neighbor year school. Yaji 500 Ghana cedis. Every Obiaho. Yesika 111,550. And now could the principal and one from Koguya Council. I was who use. Everything has some penny for, sir. Almost form Nancy form that principal. Yet to mean in Yajmo school have you. Yet to mean in Yajmo school have you. On form name cover before. Now my principal for flat or behead. Everything has slack. Now or tear jump over. What are the Nancy for more? And your money now be ye. Principal every school you move. Young principal for fraud. I'm a head school mine. Nanya make a cat one. A PTS Canadian. So when Tia, you better say, I won't phone in na and in the same year. Now phoning in Abba. This ain't you march to police station. You march to police station. Near by the principal. Near Sika 111,550. Yajiadia, Scandia money funny or free house or free house. Young man and call. You bet Jessica and son will be free alcohol or free alcohol. And as Scandia Vegio. Family Nikra. Na ya principal be Jessica de Cassay. Enti eni a wuti ye ono ene wada akyerɛkyerɛ for ene about time anahwɛfo enkubom kwa ɛwɔ ɛyɛ Bechem Technical Institute. Ne den ade Mr. Daniel Open ene wo kyerɛ maska ne de chairman se wo free wo kra sere na wo beje enya de wo beje ama na kokwa fisi mpenifo se abode bi gyaja kwa ya nya na kwa. Na no wachi na chechefo no me de o maro kwesem etodi ye kasebo enim me ye hu de principal no yin enyisaze hu na o de be chekere adekere yin adesua wo school ha nti adesua nse da nkwado wo school ha eba ha ye courses do which is 10 courses we are offering here. We don't have even 2 workshops, not even one workshop. Me ye hu so ye de principal ezibane biara abanezeba owo ho obotu we gu ha ti dem henu nua ko no oreka no obotu zibi ekogu baby and also dey even zo owo hene stores na rompo mo fama na yi dodo a wodi teacher fo yanka ho one feed the teachers there abanu fane na nsi fom Bechem hin on fane na nsi fom number school le number ne there olubo hwehwe da olukodu wo school ha sa anya dem a teacher fo no binom ya ye ha adwen there yere nchiraze osande school na la no wuran anazo odan on pe school no nkodo ana on pe azekire no nkodo juma papa ni die ni school ni teachers no or acting with impunity authoritative or can obi anka bi tiama hu abo teachers ntimi nchira de enkura eho chire omo ye vice principals onu de tumi aka chesi ensi form no good management ano no nko afa nkofo a o I just say omunim left from left to right ano no run the school no. How can you run the school with this vice principals what am here good management I just say every department that will cause the school to function when I'm a vice principal in charge of administration and general service. Enti eni a woti ye aya chesha for mo chirade wo Bechem Technical Institute
ena wote wa muni so chechire ni pa panin pa oda school na no nyame no nukure ni abonsemetiko eka sen ene eka nka bi ehunehuna ode wo fa so no aban ensesa no na ne dibre no onye efenfri ni semiska no so de wabom se to wadi Yentoa kase bone so na dwumadie bi ekoso awedwoma no ewo manga ne ma ha dwinye baba person say ade adwadifo ni bi nnuabo omoton no omode samna ewo horo ho ansa no maton de ama omo customers no na ye Ghana News Agency for ekoye checks eda na di ekire say uhwe nnuaba bi etese alasa ene ankaye akutuo yi bia adwadifo ne bomodin ade hia sam na huro mu be 10 minutes ansa na omayi ni na etimi ahohoro ho no maton de ama omo customers na eni sanete na nya ade a ekoye kura na bra adwadifo ni bi ene Ghana News Agency for etwetwe nkomon ana omu chemu se sa na matu omu tunu ne botaye ne se ade a nnuaba ni bi eba enya ade a papenti no ma ohoro se ne ebe ye ho betimi aye fe na omu so omu ba beto no mu ho a na omu kon watimi aton omu kon watimi ado se ne ebe ye omu so beto ede ama wom na ye dwadi ni ba kwa osre se emaye mfa ni din entudwa ekire mu se ade na customers fo ni bi eba na omu behu se nnuaba no ho aye fin ana mpo se tokro bi wuwom krampo na omu twetwetwe omu ho no nam so sa na omu so mu gya no entimi enkoso ye nto omu ohoro ho se ne ebe ye customers ni du ho no ma no ma bomodi atimi ato ede ama wo mesanse no so anabua no mu ntimi emboka ewodwedie na omudinim no motkoto nnuaba ni bi efrekuafo no won mom de ba bedu na chese ho aye finye pa eba sa na se customers ni du no mu hu ne sa mo so mpesa mo beto ntina wo so mutimi horo ho etimi ede ma wom no mu sudwedie no etimi ekosoro na wo hwe alasa ane akutuo na no ni titru no motai ede sam na wuo no etimi ede horo ho ansa na matimi aton sa ebe ye no so na ntimi sei esa sai pe omu so na maboka ye papa nti we ne nsem a no ekoso ewo Ghana ye dwedie ni mu bia chese enkoye kura na wuchie ma hesa ne ekona na chese apomuden nsem ntimi enkoso ye sansa de nti na nnuaba ye de be hye sam na ruo mu be 10 minutes ansa ne aton ede ama customers Kwadwo nti se ni nnuaba no so a ye koto a ene yemfa ne se bia mango bi na manya me kwa koto abrobe ene anka ne woto ya na ugusu a udia ne sai ne so mode isemene nsu ene na sesem na ne bi wo ho na mekoto na media na makofia kwa yale sese ne Ghana ni pesika onwe no nyonko apomuden hu bi o pesami nkum nyankwa yo naja amampanifo ne politicians edisika principal nsu dibi na edwamfo nso so disemina poison yen na te yadamase yanto akase bono so na yenyira mu ewo MPP amanyukuo no emum evizempeni se efene aba ene yedie na enyina anim se New Patriotic Party aye Trinity a eka ne se MPP amanyukuo yankopɔ ya adoma opepon bosoma edie ewe yewomie ne de toso aduasa baako emfempem yenu ne adunu nsiemu ɔma akoto aba akwasem ayi nipa baako obeda amanyukuo yankopɔ ya adoma emfempem yenu ne aduonu enwotwa bato mu no obetimi akwakwaje omampani akonwa ede ama MPP amanyukuo no abesom oman Ghana sompa na mpanifo ede nkrata ababonten ekiremu am MPP amanyukuo no ma nyina monkama emfantom yem abato no emu beda ho fine emyamu bia nkoso bibia da din se be beboa na abato no sunsuan so ba wie ya obia eni ebetimi agye hom na MPP amanyukuo no mpanifo se yanka nkyra Ghana fo se enipa momo ye delegate ambenya kwanya ato aba ne bienum moye 211,849 na mbenya kwanya ato aba no ewo mmea ahodo maako ahamiensa ne aduasa miensa 333 polling centers ewo man Ghana mu nyina ewo abato mpesua so ahamienu ne aduoson ensia 276 constituencies na mbenya kwanya akoto aba ewo nom na bato no ebe hye ase anopa no nson pepepe na ma hye ase akoto aba awia no mienu 2 pm na aba no mato awie na kire din na openipo no oya chairman edema MPP Presidential Elections Committee no eya Mr. Joseph Oseiwusu Joyce kire mu akade anyina bibia da din ntoto ya hodo efa hoba monsem o mai bibia kama bibia to din agopɔ ya adoma asoya ehwe abato so wo manyim na behwe so bibia atumato din ede ama MPP amanyuku abato no na Mr. Joseph Oseiwusu
se yan kanchra MPP amanyoko no masem aye amanyoko no mpanimfo mo ka biewom egu so ene asahwe manga na bato so ebo adwumaden ahwe ayin no manyina ka beboa pam abato no bibia etimi atodin na okirema polling centers ahodo nyina abato no bekoso no okirema yemfa ntomanim sem baby a ebia na delegate ne moboro nipa makoma be sedu anase mfa ne se moboro nipa makoma be 1000 no ana yes 1000 no ehoro mbekichem se be ya nipa ahodo no so enkobo mpe so na emiam ahodo no womde bi betimi akwahonom na eja woma ate saa polling center nim na okirema yanka nkira mo sem omanga na munyina polling centers no ebeye mako 333 aha miensa ne aduasa miensa wo mayi munyina eno achenso wamo se yanka nkira mo pasa yisi ene amayokom mpenifo ba badwumade ahwema bato no bibia etimi atodin na nipa mako enum amokọ prebie no obia enkonko famina sepo anase obia enkonkodwa egwa bato no emum mesa wasayi wusu esanse yanka nkira Ghana fo se hwehwom bia so mo ye ene chimato bia no wo maye e de afa bato ababeto dwa no na mu kirema aka na beto dwa se enipa hodo 213,617 eyedi ahodo am wa mu kirem se mo ye hwehwemu ade fa ofisa mi kase no enipa mako 2,827 eye nipa mu nyina atumi yawu e wo ma na mu den e wa bato nkrata nim ti sa nipa na mu nyina firim ebi ye nkwanhye bi so na o yare ye na yade etimeku no e de ne konse dom eno wachi nso eye 653 eye nipa hodo nso a wodom no ebi hono na wafira manyokonum de ne ho akwadwa mayeko foforo nte no ne modem mo ne nkrata asema nkonkente mu nyina no wo matimi eye wo mu nyina din e de afira bato nkrata nim eni nti emra mu yiwie no ebeka nipa mako 211,849 a we mo ye eligible delegate aba no wo metimi enya kwanya atobiem na Mr Owusu ekiremu am yanka nkyere MPP amanyokonu ma nyina sem obia kana komanto ne yem fisa bato no bibia beto din na asahwe manga na bato so no metimi declare results no ewo polling centers wonom edikan enu wache mbaden akopiemu ewo final decision no eba kopiemu ewo MPP amanyokonu wona matena kasiem ewo nkrabo parliament mekire wonum headquarters ewo Kram asalam dan hwam na mo say amba mo ansem no so de bibia da din Ghana Post Service ana afenso asrafo womade ade ni papi aba amba mo ansem ni papa bro be ye 70 ekopim 150 ya office amabade be hwa abato no so a amba mo ansem go abegim no gombedu dwuma ye pa ewo abato no ase na mo say du baabi no ebeto dwa say enipa hodo mo amano ne ampeso moto aba ne bienu nke yema mo akwanya ya ka ne se eye proxy voters no na o se yanka nkire mo say wo ma mpene tie ne de anya de be ya adwuma wuni Ghana aba no ntumi ntubi age wa bakuru mansa abato no watumanya kwanya etimi atubim na nipa hodo mutu franka akwa pesen go po ya adoma emfempem mienu ne aduonu enwatwa bato mu akotu franka akwa pre o mampeni akwanya ede ama MPP amanyoku no de odi kani yene papa kane no ye ma bedwane de ma de hia wonom ego Asene Central Kennedy akompreko ohene Japan ejiremu bi sanso na Brian Champon former agric minister ejirem anafi yam papa Kwabra Agyei Japan etu franka ni bi sanso na Dr. Osayaw adutwum so jirem anafi Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia akane obampede bejeje jirema ye hweba bia susan ede bodo hono beto ego MPP abato a eba no emu esikanti ababa so 31st January abato no beba so no ye hwani po obedi kan so motu wi akire be din asumdwe ne na ye we internal elections nti we de moto a mmomode na munim huni de obedi nkwanim bia no ko hwefie obesu asu but ade e be se ne mpanimfo no mudi anim no mma mu na ho fan eno apɛ ne hia emo obi enkoka se opewe ya asem nti no wie mama no se mpanin se brebra ma amane ma enti muma mu na ho fan na de obedi nkuguo no onye ntum na mo anya se na mo kowiam di a se munim se de ebesi dada mo amasema sika yento akase bo no so Yentoa kasiebo no so ne da so a ejina MPP ho ensensema namna hyebedwani ede makwa Abril East eye honorable Akwasi Jamfi Echampon ede afutuo ede akwama eye MPP amanyoko no efa eye abato mokoto no eye opepombo ne de toso aduasa baako ewon fimpi mienu ene aduonu nsianim echirem amunina ya abusua baako ntina ma omfa otan ene menteme ho asibia enko honum na emom omoma asumdwe enkoso ewo
honom sɛ ne ɛbɛyɛ nneɛma mu ebetimi ada hɔ ɛwɔ abra abato no ɛkɔ sanso anode to ɛyɛ delegate ɔmokɔto aba ne sɛ ɔmomɔmɔde anɔmonto aba no ɛfɛma nipa a ɔwɔ nisuade hu obetimi aboa sɛ ne ɛbɛyɛ mfimpi mienu ne aduonu wɔtwe no obetimi edi nkunim edi ama ɛyɛ MPP amanyɔkuo no ɛwɔ abato nim na ɛyɛ ɔna abo ɛchampɔn ɛsan so ɛde to mɛburu n'anim sɛ ɔmomɔmɔde anɔmonfo ɔmo ho hyɛ amanyɔsɛ mu sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmbetimi ate ɔmo ne sansa wohwɛ nipa dodo ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛyɛ population a na kyɛ sɛ mɛburu no ɛdɔɔso yie baba nti sɛ ɔmo bɔmɔden ade ɔmo nhyɛ amanyɔsɛ mu na ɔmo si gyina yɛ betimi abo ɔman Ghana no so no bɛboa yie pɛsan sɛ ɔmo na ɔmbetimi akyerɛ nipa sɛ obedi ɔman ne so a ebetimi aboa Abata na ye tino eye tia na ye yi ni kama nti se ye kasa tutu ye ho se bi ye ho atem na ye yi a na okoto ho a asem a wo ka ye no wo ku fie topa no wo ka ye no na abonti si obefa bi etia wo edi very important we be ameka we catch delegates we catch our group so we are one people ni kama nti se we gina ha enu nti na ntokwa amu ya we nyina young company. You are party with the Yuna, the Canabu, Yabo, Trauma, I'm 2028 about not 2029, why the next president of the Republic of Ghana. 2025 about to East, you have 49,000 on trauma. A Camilla is a member of the Anya about 72 other politicians. But we also into where you want to, and man is someone. All concerns are into what's nothing. No, I am. It's a very important say we are baby now. Obama amanya someone so that your voice will be heard. Enia uti ye eyo nyonyamfo akwasi jamfi echampon no ena ye mashebedwani ede Makwabri East. Nenu echi ana MPP constituency chairman ede Makwabri East ye Mr. Frederick Mensah Edito akasaye no chemu se oba Kwabri East yadia Dr. Mahmoud Bawumia anachese so obomodiya na so tumi ebeye franketuni ede MPP amanyoko na ebetimi aboa esansa wo hwe na ni suade hunu a owo ene dwumadi a wadi a na chese obetimi aboa ama no abeye eye Omampani wa manga na mu so mobomode ayi ni se franketuni a obedi nkunim ewo mfimpi mienu ene aduonu wotwenim no chemu so momomode ahwe se eyo pepombo so ni de toso aduasa baako ewo mfimpi mienu ni aduonu nsia nim so moto aba ni wi a momomode ano momasumdue ene nkabom entimi nkoso no munye adwumaden se ne ebe ya mfimpi mienu ni aduonu wotwe no omonso no ebedi nkunim I'm sure sir I think delegates everything some yes asori me o ma re say the message e pass now say we the people of Africa say me ya e se me nkwa de be party chairman say there is hope. I hope for the party to get united. I hope for peace. I hope for one united MPP. Looking at 31st January I'm calling all the youth. Party for delegates running to the madam. Young guys say let's show them I tell the party. It's a big year within the party now money for the party. You will end up looking your candidates. If you are not party make us here. Party no can I now you also party no can. Now said they are for 12 years. You are winning and the lose. Have ourselves and say MPP. It's important all of us say we are Enia uti ye Mr. Frederick Mensah no ana ye MPP constituency chairman at the Makwabri East. Na ne krakramo ana ye Kwabri East constituency omo treasure ye Honorable Simon Edubuaten ekasa ye HM sa ohwamodembo ya Dr. Mahmoud Bawumia bo ana chese ade obetimi edi nkunime sanse mabunu ni bebre na anim no efa digitalization na ode ba ye ne hunti no obetimi edi nkunim. We show atmosphere and I said yes, you are charging now. It means already Kwabri is for Dr. Mahmoud Bawumia. And maybe be here, when you say, why you be that? It's in himself, yes, someone I couldn't be nobody party anymore. Or no, and we do not blame you. Obey me, added to me the year 2028. And Mintina Kwabri, Yemina, Osha, Yemi, and Pennyfo, Emina, Dodona, yes, support to Dr. Mahmoud Bawumia. And I said, my blue, so we want that's so power, and then that's one Dr.
Mahmoud Bawumia. Obia was the economy digitization and Kaho. And so Sawusha Abuchi baby can't separate the economy from the digital zone. Enti Nina no say Yama Eba, the man Yama to 2 years said Beya, a Numa de Blue Subeba, Etimi Ama Mebruno, Etimi Enabia, and Mekula Yatuay, Yasha, and the policies are what they buy, Abua, Amamano, DLFM 106.9. Social media marketing. Any social media marketing. Nina Yama will promote to Yenibi. Ena Ama no Etimi Abasu. Eti doctor dear, one na ye Emabruno Emidaso. Ene ya uti ye honorable Simon Edubuatia ono ana ye Kwabri East constituency treasurer na manibo ye nsem troni Samuel Fowibuatin ana debesomye. Se ufri Kwabri East na eba on. Mame so menko so ana menyina Kwabri East fi se nsem efiri ho no ba no. Ano ede ne pam. Na adehia wonom ewo Kwabri East wo mo ka bie wom ene wonom assembly member a wonom ewo asonomaso ewa Kwabri East mensenim awa sante mantenim ede adesre ede ato Ghana mampeni John Dramani Mahama and efinso Kwabri East one municipal chief executive oniminyamfo Joseph Amankwa and efinso asante hene otumufo osetutuam otosuminu anim sen manim yanta owura bi aboditrimu posem obesi eyefwe station potem hono ma bebia wono ewo kro no finfin pe dache obi nim de besi kina ejata hono ma betumi akofa to yenchem ede abekuru munti empenifo esiri ho kwan na de ntia ade hye de adesere ede ato empenifo anim ni nyina ne sem owura bi ono yadwade ni mapan sika hye na taso yepam ebeji asase kuro ni finfin sem opeso de honom esifie kama pa na otenem ne kuro no so etumpon na adwadie efanto mapa di fram awa soroma so awa Kwabri East mensenim nanso omokwada so de ya papa yi ahye ase a bebi ode be ye fango ene wa hye ase osi na de hye yi se adan enti sabe wonwene nipa hom wonwene nipa da ache ho kura se bi kuro finfin pem ena wusi fango ede asei ne nyina yenim se yensuro kura mpa kwa menkoma sakedi esi ye nipa pempem hwere omonkwa entu be kunkuma de hye mo wa asonoma so ananti asem wedie epantoma enya de ombepene so kwase dade Lumba nwom ade hye kiremu am wohwa bia na pepai pese osi eye fango no ewo na na se fuel station nam adan pi atwa ho ahia ade hye wo ho no mom tetete ho am eno wachi nso arsabia eben ho suku nso eben ho ye mofrei apomudi omoda ache ho sensem ha adwenti omompre ne empene kina ade hye kiremu am bia wo kwakosi fango idi asie no chesa school for mofrei di ho agroprama wo ho nom na mofra pa ne bia hodo ni party ani po aba pi su se na kosi fango wo ho de adan intamompre so empre so kina na mra assembly member edema adesra wanam ewo asonomaso East electoral area oniminyamfo IK Bedu ene yensem training Samuel ofole boate twen koma no wokirem say in fact asem we de pantoma wamo ntena se yenhwe han ni senti impenifo nka bi ne de kwaso de ehu pa asonomaso be na kakra ni ehu se filling station bi eba ha na assemblyman me mindful edbe dam se omonti ase se ho na wose ye filling station omasem nyina ne se ho ye ba bi a ifie eni esi na papa na obe filling station ho no obae no na nipa na otonma no ayi ni foundation chese fie ena wose esi wo ho yeso ye ko nkrata mu se na me mindful kam chese ifie ena wose esi wo ho enim nia asia ama filling station na efedie eba so wo ho na se filling station kwa na eba so wo ho a se stakeholders wo kurum ha ya assembly members na nanom ene omom ka bi wo mu ene o mindful no ko mechiri mu se bia bibi se na ekoso na yehu se ye agi atum ebenya faso bi wo so ana se na wose yema abanity Ghana fo nyina hu ne yekoso asomaso a omanfo no se omobo enyoso ye tie ne se filling station ye fuel de ye brofo e free bi inflammable ana flammable a ejaka no ano e wose etimi ha adwene nti hu se ebe ha yen na ho nso se ne yedi kan aka no ya ante no for filling station ene ye nya ho bambo bi e wo ho nti mesre se media misi abananim e wo asomaso ye wo Kwabri East ho na yeso yesom ene wo regional ene wo national nti bese se ye ne ye wo fom no hu se emwayen nti wo monka bi mayen na se adwumadie no emfilo ai de adro ajemo ka bi mayen na sa fango na fuel station now penin pese wosie no eto entumi entwa ene a wutie yi aya assemblyman edema de hya won mo asonomaso East abato mpesu aso ne den edoniminyamfo IK Bedu ena wote ne nkan na ne kwakura mu no de ye kasebo ene ade hya wanom ewo asonomato twen kono mu kirem say in fact asem we de ehu pam
Into ambassador ben omke biegum. In fact, biam titi bebre kura ya nkokora ne merewa. Se kyena ejabi koto hodo ma omuntumi ntumi kan di adro mpanifu ankasa ebe yehu pa dia ma wonom edache. Yetete planner, yetete se bia ha school, ha market, ha say filling station bebem. Oh, enti se omo de nkrata no ma no se omra no me se adwuma no ombetuma ba be kyerɛkyerɛ omanfo ni nyinam ame yeboa to yem se emma me ha ye de a ni asem demom yenim de petro etimi ye de yes rabba mu mpanimfo se omumrem ye de ye pepepe ye ne ye pe se omoba ne oman no betranse ne se oye ne ho ne be ye yi a ye ni problem ye oye ne ho ne nye yi a na ba bi a oman mu no ne nananom tete ye se ho ye filling station no ye ko kyerɛ no na obe ye ne ho a no ye no. Pacho, the minimum says, Sasa, and a crown man of the toya, or they are done a filling station, and me, I'm offer, Papa, let one assassin man, I say, Yalinti. I will lay foundation. I success and coverture, or don't see if you can obey the hotel be better. Then who they say, Nanuyan or to assassin, Nanya, me say, that's not a 1 year mile. If you so much, you'll never Korea, I want to know the better than a filling station. Na da bani entra ho no mo a omra be hye da chi asefo eno ne se ma ne maso na maso china na me meti asi DC ni se MPP tam na mo fa ne to asase na enti sa na anu ye ne tam ya enti bibia wo mo no no ye steady because ebobo ba be bo no ye pa wo mo chew se nka sa petrol share ne de ko ma ni yin free hanko ba bi foforo ye pa ne chew na prot no so afie ne mi enu ben mo amba ye se mo hu fie ne fie ne ntem na de petrol share e be share e fie bo bon yes no se bi akatna obetna ho na ye there be that how baba cause if you me no etwaso emre wakura wo mu case say jabi kura to mu sisi a ma mre wakọ mbede no ma sori yakoba bia ma na akọ wasase bi we kru mo sie ho de sie no opposite emekru nto be filling station de se no nyin fanko asie ho de no mai paniche ofi yes obe ma wo kru mani ye be ye beti emwayen ye ne ye timantem de emwayen ye saba na se o ganchen se wo nyin free ama o wasase ni bi wo de kru mo asie ho nko ye filling station no me sere pedifo se yes omomoaye no omomlem no meboa na emlewa nkwa na tetete ha sere wo mo a so omomeboa na filling station de edan mi ntem de sere wo mo omonka bi omleka bia yiwom ye sere wo mo na nipa ba akọ no nkwa kase me filling station na ide how aba ebisi yakra yi hu de course ro ye sere mpanifo so omomeboa ye ai empeni se ye du amanfo so a na yaka yanom ne senti ebia sinkran pen omon so mebi nkwesi asoroma so ewa sante mantenum eni awoti adehia wonom ewo asoroma so eno wa sante mantemum ewo kwabre east mensenum ena wote wonom eni na mane boy yensem training Samuel Ofoliboaten ene difiri asante mantemu ebeso ye yenyina weso ne yekeka madwen kyere bi fansomum ewo Facebook no eso na me wo faase Kofi Parliament ediaba ena ese Ghana ba kopew one Ghana one people one nation so let's build our Ghana. Watching you live from Aguna Bobikuma Upper Medase Kofi Parliament. Samsona Regina Buadi Ediaba na wase Omayaha Ankre Sammy P any Adjoa Agyei Sikapa wedding or share live edi free Achimwata market honoma na in fact never be ha dwen say principal pa ko disika sadia anu ede ne pawo na Samsona me wo fast Sweet Elizabeth Ediaba na wase Omayen ahapam wase my darling Sam any pretty Sikapa some de me ho nyefe sika ne de ye pretty and I'm a dialing. Martin's me 6 home. And was the news too tasty angaza. No real life Eddie Free Lipanon is on 4. Way Agyei Sweet Berry no or see DLFM Meda Sibebre in the voice of dear. Now me wafa say Mawili Goka dia ban or say or my happen did the biggie or share life Eddie Free Michelle Camp or say good job. Yes, yeah, that's me wafa say. Na Barbara Crantain. Eyam wafa ase a oye man boni wa sentimentem so hwe life edi free apatrapa ene de wan komanhia watrando to so apatrapa no kire manhia kase yenkoma Sammy B eni Sikapa in fact wa fie pa na on fie sen wo bankra na ne zeni wo bekọ so afie nsam o sentia kase yenkoma hona bo Godwin nimer Dagbazi Dolani MP edema adanse asokwa ochiawo Mateka jenza meso mechia no. Na ka jenza mfa me nkra ma Kitiamon. Why? Kitiamon mechia no pan. Richard Manu say good afternoon. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Ene Adjoa Agyei Sikapa. Good news papa pam. In fact, ye domo pa na ye ni age kase bo no ho. We every Richard Manu BBF or si bibia ebe ye fine. We kase bo ni ye di si na ye nyina we so na ye ho.
na yɛmfa nka bɔba kwa yɛn saso so no enso me yɛwia na Adjoa Sikapa na pamfo betena so dia odwumadie no atoa so edemam yɛda yɛ ho yɛba sesia DLFM 106.9. Yeah, omade shebede masipi se mode mason afam yen awia na enkabo wei efri DLFM ye marketing department se yamfa ento omanga na tiasefo nyinanim se DLFM eguso esom omanga na sompa na DLFM eni beje pa se omanga na adehia hodo a titiri mu yadwadifo a mo wane ma hodo a mo pepese mo behia dawubo no monfa ni nyina emadan DLFM ye marketing department na yemba ho daguro enfansomom na empenifo akiremu am enam sompa ene odo a wo mo my Ghana nti no modwumadi ahodo a mudie nyina no mode ba ne ba ho daguro am o mate so pa enti ebo no kakra bi pe na betua na ye nyina yenim se DLFM eye kasafidie ba ko a ekwa akiri ye pa enti yen atitire pa ne ntini pa ena wonom enti wode ba ne ye bo no ma hu de beboa pa ma dwumadi a wudie no dodo na etimi ehu akira kwan na mpenifo akiremu am dwumadi bi a wudie se ye bodwa adantemu anasa akese ebia na wabie provision store bi a wopese bo ho dawuro etema wom ebi mpa ye pharmacy anasa drugstore bi ena wabie am wototo nduro wobehia ho dawubo anasa bia school mpo ena wabie school ya wabie wobehia adusuafo ewo edanim na boa ma school no etimi akonkane fa bedan DLFM marketing department ne mbo ho dawuro emfamam wo hu nipa bi ena afrimu ena wope ho echesen kaibo a wode ba modin an yatimi abo ho dawuro abo ma nipa no watimi abo modin apraprachiri na agya kwakwaja som no bibia etimi ayakama etiamam wode hye bia yira open na chiri kwan a unhu na fa bedan DLFM 106.9 na yemba ho dawuro emfamam eno wachi dwumadie bia wudie se ye nsore nhia mudi ahodo mepa ho kaibo no monfa medan DLFM 106.9 empenite sabe ubi bi ene sabe abo asorobo a okotokro aya na enka soro da saa nso na twesema di ho adanse se ye nso kanea emfa nhye kodo ase yeba modin apagya edisi kan edua so ma dwumadi a wudie no ekonka ne santi dwumadi bia wudie a obehia da wubo no fa ni nyina bedan DLFM 106.9 na obenya results pam na wo payachi akwane a ye wankrabo premantemu North Legon ye wo Agbogba Johnson ye ne Wisconsin International University College no ina de hwene mum frempenifa ahomatrufo eswe na ne wo mo entwetwen komo ahoma ne ye 0574 986 818 0574 986 818 ana 0579 284 181 0579 284 181 yebeda masipi se mo ya so etie enkarboy we na we na ye gina so na we aprem to be kasia yen saso so we no ye de ne nyina esi kasia bo no musemufo ne ye Mabel entwene se mu ede ema yen na Berman Zero Champion Taylor de kopie mu ewo Facebook and afisi YouTube makasia bo no munya bi ehwe yem sanse na Mr Samuel Akwa dodo na bono man se DJ Gibi echinchim afiri ne furu madusuma we se technical producer
na kenkanfo mienu asɛm bi akowura ekrai ofie hanom a ye ne ano wanti ye mebɔ ho dawuro nkyerɛ Ghanafo ne ye mienu yɛse no ɛyɛ maako 32 obi ade baako mponi ho ane de ne bi atu afirim tie kabo ma ɛyɛ aduasia 964 tit ne guya num awie de bɛsi nkonwa bɛsamom edi amagye so yɛ wofa ɔsi ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy B me ne mo wofa ase ba Adjoa Agyei Sikapa ana mra ne ene wedding ana afi 11 papa no ye kwe hwan na eba na Adjoa si one hwan ne hwan sexy general ana afi kwame afum omra ne kakra odwumadie ne so sana mra ne ma me why Achire mu hin agona PSC or therefore bu amponsem nana papa no na dwumadie sonko ete saa no unim se ye nuaba sexy e wo hye obi wo so saa dwumadie ne ye frɛ ne sɛn eba na aba ete kwa na ate eno ye den wo so eni udi udi ni ba ye be chire mu e dia ma ye de no e 90% oha mu chiche mu aduokron se kutu se bam ye dia enti fa wudi ni bra keke na ye nkyerɛ sɛ de wusu ne wo bantie e wo fie wo nye no ani to ewuntu ahwe ana mutu asika ye free keke enye no eno ano no na Adjoa Siki ono no radio no se free samre kopim no miensa no eye ne dia na Adjoa tena se radio no wa na aye den wa na otoy wo de unsa kan be ye wo den emamra ye den se de ye den ese na hu se na Adjoa ye obi a oso waye ba tere otumi ne ho pa ne ho so efe na ni aba dejedeja ne tiri se sekira homa na se de ne ho ofe ne se de obɔ ne ho modern ti Ghana phone se ne for mesrew oye obi a ne tiri ya ne de into op fans ya nsa na mane awie ya so be ye hye mesrew bonomla ne mame Achire muhima efifi muhima enkecha hima radio mu ya santi Michael Jackson aba na senti ye friend Michael Jackson fie ha kase ebo no ye soro so mo na mbefa akonnwa e de asomom na sika ye mfa nche akese ma me nwafa asefo bi ewo oyibi kwan no so ho a mo ho ofepam ba ko ne den e de Sarah Ampon awiai wa biatuma otie one na maame ene ono a ne sister Penny ani den de sister Florence Ampon omutie awiai pa nti ye mfa nche akese enko enfama wo pa and then so ma Cassandra precious fans of dear president no ewe ye chia no one abusua ni nyina na ye sister Vic ye cheche wo nyina wi yankopon kwaso anya wo kese great we afe nso me chia no me hu no mesko ka chia ni say obeteme nka wate opeso prepare chiri nso a ekwan dem indicase ye bo no ye sos na Adjoa Siki ni mpamfo abesom so mpan mu nyina mu eni tia ade hye me ye gima brawo ye jodan ye jewa brawo wo ye jodan Some say, "Veggie, my brother." Me dimafo, pokwase maira